дар шароити ҷаҳони муосир ки рақобат дар соҳаҳои илмӣ, техникӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ рӯз аз рӯз меафзояд, масъалаи муайян ва рушди кӯдакони боистеъдод на танҳо аҳамияти илмиву амалиро соҳиб аст, балки ҳамчун ҳадафи стратегии соҳаи маориф низ арзёбӣ мешавад. Бо мақсади омӯзиши равандҳои нав барои дарёфт ва тақвият додани малакаю маҳорати хонандагони боистеъдод дар доираи ҳамкориҳои байналмилалии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи давлатии омӯзгории Олтои Федератсияи Русия барои кормандони марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат курси такмили ихтисос созмон дода шуд. Ин марҳилаи омӯзишӣ аз 26 то 30 августи соли равон дар муассисаи таълимии ба номи Дмитрий Менделееви шаҳри Турсунзода доир гардида, ба иштирокчиён вазъи муосири таълиму тарбияи кӯдакони болои қад, равандҳои муосир ва назариявии рушди кӯдакони боистеъдод, хусусиятҳои равонии кӯдакони болои қад, усулҳо ва шаклҳои ҳамкории омӯзгор бо хонандагони боистеъдод, ташкили фаъолияти таълимӣ ва тарбиявӣ барои рушди қобилияти онҳо, роҳҳои ҳифзи саломатии равонӣ ва пешгирии мушкилоти равонии кӯдакони боистеъдод омӯзонида мешаванд. дар ҷаҳони муосир дарёфт ва рушди кӯдакони болаёқат яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, ки дар доираи масъалаи мазкур сарвари давлат хеле хуб ва олиҷаноб қайд карданд, ки кӯдакони болаёқат захираи тиллоии миллатанд. ҳадафи курси мазкур ин табодули таҷриба ва шиносоӣ бо фаъолияти ҳамкасбони хориҷӣ ва инчунин такмил додани маҳорати касбии кормандони марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо ба ҳисоб меравад. ضمن سخنرانی‌ها قید کرده شد که تحت راهنمایی و هدایت‌های خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رشد معارف و تربیت جوانان با استعداد همچون سمت افضلیتناک سیاست دولتی اعتراف گردیده مورد توجه دائمی قرار دارد. جریان کورس تکمیل اختصاص 36 ساعت را در بر گرفته برای زیاده از 30 نفر شنوندگان آن زمینه خوبی از خود نمودن روندهای معاصر را جهت دستگیری کودکان با استعداد در شرایط مؤسسه‌های تعلیمی فراهم می‌آورد. ما شکرگزاری از دوران استقلال و پیشوای ملت می‌کنیم که با همین چنین روزهای خوش اومده هستیم و در چنین سمینارهایی که برای بالا برداشتن سبب دانش آموزگاران مرکزهای دریافت و رشد استعدادها این چنین کار با خوانندگان بالایقت یعنی موادی لازمه را دسترس می‌کنیم. ما بعد اشتراک در چنین کورس‌های تکمیل اختصاص کوشش می‌نماییم که با محل خود رفته با خوانندگان بالایقت کار و تجربه که در اینجا آموخته در عمل تصدیق نماییم. تشکیل و برگزار نمودن چنین دوره‌های آموزشی برای تکمیل نظام معارف کشور و رشد درازمدت آن مساعدت نموده زمینه استوار تحکیم رابطه‌های بین‌المللی را در سمت تعلیم و تربیت استعدادها فراهم می‌آورند.